bafowethu eyingenayo uRibeiro bafowethu ufuna ukuhamba kweSundowns usefake ngisho incwadi yesicelo sokuterminate icontract yakhe and lolu daba lakhe serious ngalendlela ukuthi njengamanje ulisa kwiFIFA Football Tribunal okuyichamba okanye ikomiti lelo elidila nazo indaba zokutransfer kwabadlali uma ukuthi kune unfairness eyenzakalile ekuthenini mhlambe ugcine kublockwa imove yomdlali to a certain team and futhi uzo representwa ingqwele impela zakule game yama contract dispute impela laphana iDuPont Hizel evunyiwe impela kusukela ngo1990 impela sidile namacala amaningi abhekene nalolu daba olufana nalo oluthalifana nalo lolu kaRibeiro. So bafowethu uRibeiro impela ufuna ukuhamba kweSundowns and njengamanje ufuna ukuhamba ngodliwe ufuna ukuhamba ngenkani ngihlale ngikhuza lento yokuthi abadlali bengawahlonipha ama contracts abo. Ngathi mangisho futhi ngithi mina uRibeiro kungenzeka ahambe ngashonga ukuthi uyahamba ngathukwa ngabizwa ngazo zonke inhlambo ngicabanga lezi kodwa nakho namhlanje kuyavela njengamanje uRibeiro uqhamuka ngenye indlela yake manje uqhamuka nengqwele njengoba eqhamuka nengqwele nje uthi ama reason akhe uzowachaza onke phambi FIFA Football Tribunal FIFA Football Tribunal. So impela umfana engathi ufuna ukuhamba kweSundowns lokho kwangempela akasayimisela ngokuhlala akasayimisela ngokuqhubeka ubona ngathi umsebenzi wakhe uphelile kweSundowns. Kodwa ke mina ngiyakhala ngalento yenzo uRibeiro bafowethu ngoba abadlali bafowethu ngihlale encourage ukuthi abawahloniphe ama contracts abo. Awukwazi ufike uthi wena ngisayina u5 years lana uthi usudlala i2 years omkhulu usuphezulu uthole ne-playoff this season just because of the team around you, just because of the players around you, those players who are bought by the club, who are being paid by the club that are making you shine so much, and you come and disrespect your contract by saying you want to leave, you just want to leave at a certain time or standayo nje when isikhathi i-team ingaplanile ukuthi ngakulose sana amaplani amaningi amakhulu ahedi intruda wena njengomdlali wabo abamholelayo abangayigethi payment kuwena. Bafowethu abadlali abahloniphe ama contracts ngihlale ngikhala ngayo lento kwathi kunodaba likaSalenga lapha kwiPirates abantu bakhulu babapepeza bakhala bathi hey uSalenga kadedelwe ufuna ukuhamba njena kanjani uvinjelweni kwaba ngathi iPirates iranwa amamafia ngenxa ukuthi umfana engathi manje yamcindezela ekubeni kuyena umfana osayine contract ekubeni kuyena umuntu wasayina lo contract. uRibeiro une contract njengamanje neSundowns expire ngo2028 cabanga ngo2025 manje kusasele 2.5 years ukuthi expire lo contract kodwa uzofaka incwadi yena ungawa ukuthi usebenzisa yona lama resources awaniwe eSundowns yona le mali eholelwa eSundowns ukukhokhela lelo firm ezomrepresenta lapha ngoba it doesn't come at a low price nayo kuyabiza ukuyiqasha okanye ukuba ngaphansi kwayo. So bafowethu ngiya-encourage ukuthi abadlali behloniphe ama contracts abo kodwa angisho ukuthi ngiyamcrucify yena uRibeiro ngoba le ndaba isazoya ngaphansi kwesigungu seFIFA Football Tribunal ezo decide ngalo lolu daba ukuthi kahle kahle ubani wrong ubani right impela kodwa kubukeka ngathi impela kuhle kahle ngoba once kwasebenza le ndlela ekubeni umdlali kungayona iCountry yakhe le yasuke kuyona kuba nzima kuyaye kube ngcono uma ukuthi thola vele umdlali uzalule leyo country ngoba umdlali mefaka i-transfer request even ngisho kuthiwa icontract yakhe isakhona kodwa mawukuthi mhlambe owakwelinyizo kuyenzeka ukuthi kufanele kube ukuthi isinqumo esiright for impilo yakhe mhlambe okanye for umndeni wakhe makuthi unama emergencies okumele ba-attend athathwa serious more than i-career kuyenzeka ukuthi umdlali impela isikhathi esiningi uyashumpuka le ndlela nje lena akusa kuyiwanga lolu daba lacele kodwa into ecishe ifana nayo lena ku-transfer market kuyenzeka last season nakhe i-Chiefs ithatha ucelele eRussia kwavunyelwana nje nge-mutual agreement ukuthi no sengifuna ukuya ekhaya ngifuna ukuyosondela ekhaya angisafini ngathi ngakwazi ukuqedela le contract ngoba kunezinto ezingibiza ekhaya washiwo futhi ukuthi lolu daba ungakwazi ukuyosayina neteam yangakini kuphela singakuboni usupapruka kwenye European team ongayibekanga ezizathini sakho lana ukuthi wena ufuna umuva ngenxa yezizathu esithile nesithile bamnyeka ucele bavumelana mutual termination ne-team yakhe le contract yakhe wasejoin iChiefs ke kwangaba nacala ngoba iChiefs yangakubi yakwi-country yakhe. Ngicabanga ukuthi noRibeiro is pulling the same card ngoba ngiyengezwa kuthiwa iFluminense yamfuna le Brazil, so iFluminense will have an advantage
kule ndaba kaRibeiro because uRibeiro waseBrazil and naye yaseBrazil kungena mhlawumbe uzobeka izathu phambi kwenkantolo ekuthenini no ngifuna ukusondela ngasekhaya ngifuna umndeni wami mhlawumbe uyangidinga noma kunesimo esingidingayo ekhaya engingikwazi even ukukhuluma ngaso phambi kwenkantolo okanye phambi kwe FIFA Football Tribunal chamber bafowethu injalo indaba impela sizolandela lo daba zochithana impela njengoba seyifakile nje i-termination letter ulokhuzana uRibeiro okuchaza ukuthi imvamisa uma ku-involve i-football tribunal kuyayithathe less than 7 days for udaba ukuthi lusolve kodwa i-maximum time is 21 days for a-first response futhi sizozwa-ke from now till 21 days ukuthi udaba luqhubeka kanjani sobe sesizwa-ke bese seliletha kodwa yena ufuna ukuhamba kwi-Sundowns and angiboni kuyindlela enhle yokuhamba lena for yena and angiboni kuyindlela enhle even naseklabhini ngoba lento izodala uqhekeko izodala ukuthi abadlali besebenzise ezinye indlela ngoba i-Sundowns yabaholela abadlali bayo kodwa ukubaholela kwayo abadlali bayo njengamanje ngathi kuzophenduka kudle bona lidle bona izembe uyabo ngoba sebezosebenzisa yona le mali lena to move away from i-Sundowns ngokukhokhela ama-law firm a-serious azokwazi ukuhandlisha indaba ngezinye indlela aqhamuka namanye amakhadi kwi-egamini ngicabanga ukuthi nayo i-Sundowns bengazilindele lokho kodwa-ke uMotsepe abangakhohlwa ukuthi usomabhizinisi ozaziyo izinto zakhe ongenzeka ukuthi uzom-advise umfana wakho ukuthi athathe kanjani lolu daba ngendlela e-right egcine ephoqeleka uRibeiro mhlawumbe ukuthi abuye ezithimini but asazi-ke ngoba mawukuthi ngampela leli khadi uliphula ngoba efuna ukuya kwi-Fluminense kukancane ukuthi anqatshelwe ngokomthetho nje nangokubukwa kwezimo zempilo nezenhlalo ebholini ngoba i-FIFA Football Tribunal ibhekelela lezo zinto kakhulu that is why le case lena umfana nayo uRibeiro okanye i-law firm yakhe ithatha decision ukuthi irefere kuyo le chamber le ethatha iy'nqumo serious ngampela ngabadlali bafowethu solandela kudaba sibuye nalo njengoba lunjalo siyabonga.